subscribers lan naman moilan ta hadaba channel hayanga hadaba video kaya pone ya bu awang na chadam nang tenyo konyak teman moilan na chaya ane singaya lak jinese wongpong na myangklak se tayanga India hayanga Myanmar yikyang changma ngau chahani ilak jinese hadaba video ya bai bu ngana teman moilan na singbu tenyingani mongma India hayanga Myanmar yikyang mangopu FMR Free Movement Regime India sokariye saji yenanglak se iyang ngonang hadaude Northeast Mangopu states pli Myanmar pe yikyang dampu Arunachal Nagaland Manipur hayang Mizoram Mangopu Karalane atau FMR ngolak wongpong se yang India sokari de yoboto bungalan teman moilana teningan icayang ona teni hadaba video kaya teman moilana singlaka awang na India hayang Myanmar yikyang hangga dambu tau phama teman moilana singlaka FMR hangisi hayang India sokari atau FMR yengolak se hangnai ibu ane hadaude sadau ibu states pli Arunachal Nagaland Manipur hayang Mizoram mangopu karlane FMR ngolak wongpong se hangnai ibu hadau ngalan tangme taw singopu khuinya ya jahani ilak jinase hadau video ya abai bunganang tokai nang da hadaba video wongpong na myangnang se ikma chingmalam lenga jai jare pongtam lak jinase yo podo ngalan chadam nang hayang nang awang na hadaba channel da paye sukuma Jingmalam lenga hadaba channel do subscribe ne menglak jinase yo podo bungalan awang na chadam nang teman moilana singpua karong nyuma country sangsin ngo hadolana yoi UB countries lan pai yekyang tamyang ngonang hakiemu India hayanga Pakistani pama LOC line of control ngonang hayanga India hayanga China ni pama yekyanga LAC line of actual control ngonang ane hakiemu India hayanga Sri Lanka ni pama yekyang tamyang ngonang hayanga India hayanga Bangladesh ni pama international Indo-Bangladesh border se yang hakia temyang ngonang sa daw ibu hadaw yikyang plima pisa yong maya piyang ngonang hayanga security forces lano mayanga hadaba yikyang de check leng lakjing se deployed nem yang ngonang hayang bu hadaw kia yenang bu yikyang ja India hayanga Myanmar yikyang ngonang sa daw moya India hayanga Myanmar yikyang me pisa pi bu yenang hayang security forces laneo kada game yong bu mai check ke yeling hadaw kia ngopu jine sa mok ngai po hadaw chiang ma ngona sa teman moilana singlaka India hayang Burma yikyang hangge tembo India ngopu British land hayang Burmese land inyi pama bihok ayong chang ngayang ki hadaw the first Anglo Burmese war se yang ki hakia bihok ngayang ba mai 1826 me hadaw India ngopu British land hayang Burmese ni pama Peace Treaty Yandabo se ibu hadaw Peace Treaty sign na myang ki hakia Peace Treaty sign na myang pheme India mongobu British land na mayang study na yamyang pe sa ngobu yikyang imana tempung mona hakia iman yikyang temyang 1947 me India independence taw pheme British land na hadaw country angyang tayang ki hayang hadaw issue border issue 1969 me India government kaya take up na myang ki hakia India sokaria 1969 में British land तमदबु yikyang de check के लाइवान de सबसिलक ने नोक्सा चा ने म्यांगसिपु चिंगचा ने म्यांगसिपु hayang pu saji chai khawa Burma ne chai khawa India ne hakia tamyang ngopu jina yong सबसिया तयंकी hakia tai pu jina India hayang Myanmar government ni ini taishang yangki adu bataishang ma imana siang bua border में yikyang ma jingnyoi pulan chai cha pai jingmai wang mai me jingnyoi oklak jina se India Karlano Burma yikhau de 40 km ong oklak hayang Burma Karlano India yikhau de 40 km ong oklak hadawa hangu international documents chia hayang visa ki bu hadaw ki bu yaya ba eman hakia cha cha pai tai sap salak jina se free ma hakia kem oklak se ibu resolution cha temyang ngoyang ki hayang bu sa de ngoy ngopu Prime Minister Narendra Modi government payang pheme 2018 में 40 km ngopua 16 km de yina tamyang ki hayang hadaw de free movement regime se minyang ki sa daman moila ne singlaka FMR hangisi free movement regime se ikma hami daw ibu ke India lano Myanmar yikhau de 16 km ong oklak hayang Myanmar lano India yikhau de 16 km ong oklak hadawa hango visa ki bu hayang international documents lan yaya ba hakia free ma ong oklak
hado de free movement regime se minang moyang ki hayang boy mawang me 3 mawang yang nga Manipur mangai bu vihok maitai hayang nga Kukizo community pa mangai bu vihok chiang ma India sokari la ne saji FMR yanang la hayang nga India hayang nga Myanmar yikyang 1643 lau bu yikyang me saji fencing pisa pilak se iyang iman hakai yongna hado pisa pilaka hangne ibu hayang FMRA yanang lak se India sokari hangne ibu imana taibua awang ne hado ke free movement regime ngo bu jine yasikamba pisa yipi bu jine Myanmar me bu truck sa India da pai bu jine se iyang ki ane ni sibu ba me imane ibua legally yechi bai illegally Myanmar karlana India de hake migrate na myang nang hado jine FMR yanang lak se iyang ki ane lim sibu ba me imane ibua phabalan ke mayong bu yasikama yan siang ki bu weapons ki bu long haila hado Myanmar me bu India de transport ne myang nang hado jine FMR yanang lak hayang saji fencing ling lak se India sokari e hado iyang ngona hado de hami daw ibu ke Arunachal me bu jia Nagaland me bu jia hayang Manipur me bu Kukizo karlane yasikama Mizoram karlane FMR ngolak bongpong se hangne ibu hami daw ibu ke hado yikyang me teman chehenawlan teman jingja na jia bu teman saji country ni na tamyang ngona sa pi kama yasikama hado FMR remove ne myang kama saji hami ngopu ke teman kemayong lak hado wa chance dawlak saji teman mekingiya boy hado jingmabu Burma jingda teman hamia free me kem ngo sibu saji teman hado jingda ta lakjina se saji visa bongpong ne myangla hayang international documents lan bongpong ne myangla hado kia sausilak ngi bu jine teman sa da bu Arunachal government neo hayang Manipur mangopu Kukizo karlaneo hayang teman state yo hayang Mizoram karlaneo FMR ngolak bongpong hayang fencing yiling lak bongpong se hakia India sokari de appeal na myangpwa hado jingna ngonang se yang tani hado ba video ka ye India hayang Myanmar yikyang chiang ma taw sing okbu ngau cha ni teman moila na cha ya ana singa ya lak jina se hakia pongtam bunguna leibu mulan de minyong phana